Udaipur sub division yang tabok nomination candidate nomination ni bangai ni Udaipur ni sub division ni SDM office na nomination nai hana tabok phaibai tongbai bu borok burung khaibai engke amo khen jawo hara buthung lai tomni sung nugui tongo amo khen agriculture somoni mane yang phaikang khen nang Udaipur phaikang yang killa hamani nugnai o killa hamani somoni o na tabok borok gerari ngai tongo ba buthung lai tonglaibo or ni simi khen rally khaibai oro SDM office jora thangai candidate nomination ronai hnoine guboni bangini borok tele phaibai tongbaibo ba buthu ungoi tongbaibo so tini oro jaga nomination ronai ingkhana kaini constituency ni ronai hnoi unglaibo ingkho kaisa ingkhen killa bagman ni oro jaga ni kaisa ingkhe kaisa ingkhana Mirza Kathalia ni oro jaga ni kaisa kaini constituency ni tini nomination ronai guboni bangini oro borok jaga buthu ke oro simi hire likhai thangnani hnaine ngai tongo guboni bang tele borok phaibai tongbai ingkhono sungteibo mangkhoi nalainai ini likhai mane ono Gerika. Buat lomba. Oh. Latia.